ndugu yo wakichewa kwenda kibaruani asaudia anazitafutira be vidzire andugu wa kilume kamenzi kazi manamba nyevu wa kuko ama kadia kuko nindiho mupigira simu andare haye kala pesa za chakuria na kala ni mahitaji matite vikara uzampigira simu aza kwamba amino pesa zangu nazika fixed account kazimbola naziloki nikipata mwisho wa mwezi natenga 1500 za chakuria 1500 za nangu za skuli amane zizo ni 10 kasoro zinyingine naziloki ndo ni hendajo we unamtukirirwa hata akikupigira simu anamala sumurena naye unamtukirirwa tapige jirani arehere irefwe simu haha kwadza sumurena naye we wakumala pesa akikwambia zika fixed account uo kimtukirirwa pani were hana hatwari ho handikwa ho mongoni hakwe ukalaje na Saudi asaidie umuzi mzima hata ndugu za kilume kisha Mario tamanaje yani munarichakazi kamare kwa kumtegemea yena ya nae jamani kama muricha akariasha kwena kwa akasaidiana ho nata ninu yari hukalaha kama musaidire hata wera kamvoya sabuni mukamulasha anapola visababu we hata ama ufize nao makamba kala bewara sabuni hiyo kare shilingi 50 kwa hivyo bei humirire yani anapewa lakini na vyegezo hasira murcheni na yamba tapetape afugiana hoho na tasinguli kana mlume wote unamtukirwa kamare nduguyo mnaenda makosa angine tamaricha kazi kwa sababu yeye bere roi anda kusaidia na kaka kautuka tite handa gwabomu vite handi ho gwabomu simtukirirwe nduguyo kwa sababu waza kwamba sina kitu ni umwelewe duzinada na wara akakutuhira lakini yena yanapanga gakwe kona tawa kwamba wazika fixed account ana mala tengezega kwakwe ona siro ndombola beninganya tani kumbaga na pressure bevi kuko anahangayishwa ni adzomba ani arabu kuku nako mumalona ye kwa sababu ya sasa hiyo nini sasa na voya mkale mzanielewa ni makosa sana usitegemee mwana muche ariye ni nduguyo wakwenda Saudia bekale kila kitu hata ulicheka zikamare ukelesi kwa sababu pesa za Dubai zinarefu atuma na riama kinya beye chakuria kada kosa hama na hana naye hanajazi hata uwe na haha unduguye lakini rikibabomu vidze ndambirwa ukiuya hani richani na mbai niresha nguna kwakwa I'm eating mine with the papas. Are we together? Bye bye.